Formal na neng pese na yan ng lokal na gobyerno ng Santa Rita, reng aktibidad para king daratang nga fiesta ngening March 16, king flag raising ceremony. Lalam ning pamanimuno ng Mayor Reynan Calo, bibida ngening banwa ing pamagpuge dareng Riteñans kang apong dita. Simbolo tetagan ning bayong Santa Rita. Ing pamagmasusi, double celebration, uling kayagnane niti, ing katlong dala na banwang pangatatag ning pisamban ning Santa Rita. Kapag nasanang Mayor Calo, ing ipromote siyang balen bilang meto nga agri-tourism at heritage lifestyle hub kapamilataning bayong Santa Rita Framework. Kabilang kareng highlights ning selebrasyon ing Puchukan Festival. Meto nga interpretative street dance. Ang makabuklat kareng hanggang partisipante, iba't kareng niyayaliwang balen. Atin mo namang inter-barangay event, basketball tournament, Zumba competition, ating antawayan ng mutya at ginoo ning Santa Rita. Atin mo namang classic events, bingo socials, grand raffle, at ing Riteñan homecoming ball para kareng balikbayan. At sula naman ketireng religious activities ing Grand Marian Procession ating pamagbisita ning pilgrim image ning Our Lady of the Rosary of Manaoag. Dinikdik ng Mayor Calo ing ulaga ning LGU Community Partnership nung nuka rin aktibong kayaduangan lareng barangay kapitan, sangguniang kabataan ating pribadong sektor. Reng hanggang aktibidad ganapan la king mabilog a bulan na ning Mayo at mayari king May 22 king mismong piyesta ng Santa Rita de Casia. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.